I poštovani gledatelji studija Akord Bosanski Petrovac, dobrodošli šetnja kroz Gaj. Evo nas u Bosanskom Petrovcu, sat je 1 sat iza ponoć. Evo ja malo provodati kroz moje naselje Gaju gdje ja živim. Evo malo ćemo prošetati, malo ćete vidjeti gdje ja živim. Evo malo ću vas provodati, nešto je slabija kamera, ali to nema veze, to ne brigajte. I eto, malo šetnja od ovog grada. Evo pogled na Bosanski Petrovac sa mojom kamerom. Evo vidite, evo opet se okrećemo prema vam, prema Gaju. Evo ovdje su kuće, ovdje sve pomirno. Eto, 1 sat nigdje nikada krave rijeđu. Evo ovdje je kuća načelnika Bosanskog Petrovca Zlatka Vujića, koji je na ovim lokalnim izborima za načelnika. Nadam se da će on to da pobjedi, da uzme, da rutinski to uzme. Evo idemo ovamo, ovdje ćemo biti malo pomalo. Evo ovamo iza, fino, evo vidite, ovo je sve fenomenalne na mačke. Vi mačke, gdje ste mačke? Zenka, pošali mi ovdje robinete. Stajemo, predizborni kandidati za općinsko vijeće u Bosanskom Petrovcu, izbori su 2. oktobra. Eto da malo to znate, ne ide problem politiku, pošto je ne volim, nikad je neću ni voliti. Politika je kao žena, politika je ti kurva, velika, kontejnjeri. Evo sad se spuštamo dole, gdje je pilana Anem Company, Burek. Evo, spuštamo se sad do niz brdo Gaj. Evo ovdje, ovo je kuća najpoznatijeg doktora Barova. Iza toga će također kandidata na općinsko vijeće, a SDA samo malo. Ne bi vidio. Sad sam popio kafu u motelu, pa me navalo da ne idem da pišati. Pa moram se ispišati, to dobro. Nekako ga nosim kući. To pogotovo ne idem ovdje. Opišam ko da sam popio litru kafe, a ne jednu zašla. Evo, sad ćemo ići dole.